sometimes mfowethu kunezinye izinto mfowethu ephoqa ukuthi kube khona something ukuze kuvele something we understand and ukukhuluma lapho uphoqa uphethe ukuthi uhadebe kube khona la edlula khona ukuze akhulume ngalendlela uyabo kuphoqa ukuthi uhadebe mfowethu kube khona izinto mfowethu ezimvimba nezimshayayo endleleni uyabona lo aphole ahile azinqobe ukuze akwazi mfowethu ukukhuluma kanje uDavid mfowethu uGoliath akambulalanga mfowethu ngani ngangetshe la eliphethe yabo kodwa wasebenzisa itsha eliphethe ukuthi ambulale uGoliath impethu wabulawa impethu uDavid engakalishaya itsha uDavid impethu wasebenzisa energy yala iphuma khona wasenza amandla ala iphuma khona uthi uDavid weGoliath wawungekho ngibulala ibhere nengonyama yabona ukuthi la iphuma khona kumenza ukuthi abe namandla okubulala isitha sakhe la iphuma khona mfowethu sometimes impethu uNkulunkulu uyakuyeka mfethu ngamasibomo empini kanti uNkulunkulu ukwenza mfethu ukuthi ube fit ube enough ucabeke wena ukuthi wayi inkosi wangawucisha lo mlilo kanti uNkulunkulu ufuna ube yibhodo li strong ngoba kusenokudla ongavuthwa kalula okumele kuphekwe ngawe ngapha ngazi ngiyini asiyeke le takigedele mfethu ngisamchaza mfethu lento ukuthi we not prepared this thing mfethu ubuthina sikhuluma la sivela khona mfethu isivusa silele we just speak mfethu kuphuma lento ekithi ikhona ingaphakathi right ba ngahle kakhulu mfundisi hayi Nkosi yami vele wayithinta mfundisi indaba enkulu kodwa mfundisi la sikhona khona usukwini lezolo kwayithinta into yempilo kulesikhathi samanje mfundisi uma ngabe mhlawumbe unento engathi ziyaphatheka uma ngabe unento engathi mhlawumbe zisezingeni eliphezulu sesithi unempilo engcono eyakhe impilo ingcono bese mina mhlawumbe ngingenalutho engibona mhlawumbe izinto zami zingahambi kahle ngingenamali ngingenazo izinto eziphathekayo engathi uma ngizibeka etafuleni mhlawumbe simangaza abantu ngibuka ngazuthi ke eyami impilo cha ayiyona impilo yinto nje yokuthi hayi sengiyaphila njengoba naku phela ngiyaphefumula mfundisi asiqhube lo daba mfethu sishilo izolo mfethu sathi impilo mfethu akukona ukuthi ngiya afforda that is not life akukona ukuthi nginemoto that is not life akukona ukuthi nginomsebenzi omkhulu ngineprofession enkulu mfethu ngihlala kwemention enkulu that is not life life is life mfethu without yonke leyo nto impilo akuyona impilo ngokuthi ngizubumnandi ngizubuhlungu impilo ngizubuhlungu sichazile mfethu kakhulu mfethu izolo so impilo mfethu mengiswela ukudla ngiswela imali ngingakwazi ukubamba ibhenki yenze robbery ngibambe imoto yemali mfethu ngifunde senginemali yabo ngingakwazi mfethu ukuthi mengenakudla ngihambe mfethu ngenze ubugebengu ngiyongena ejele ngithola ka government kwamahala we understand kuzwakhe kakhulu mfethu exactly but that is what is life alright what is life mfethu ukuthi impilo but is tempted impilo into edala kube ngathi ayiqhubeki noma ayihambi it's because it's inama 3 enemies impilo ngingakwazi ukuphuma kubantu ngingakwazi mengixabene nabantu uNkulunkulu alamule mfethu exactly yabo kodwa mengixabene noNkulunkulu akekho ngalamula mfethu ngaphandle kaJesu uJesu uthe yini uthe uJesu mina I am the life uthe ngiyimpilo mfethu nayi answer vela namhlanje uthini mfundisi uthini mfundisi mfethu lapha mekhuluma eBhayibhelini uthi I am the life uthe ngiyimpilo uthe I am the life but mawuxabene noNkulunkulu you don't have life but impilo uKristu Jesu ngixabana Raf mina nawe sobabili asilamula sister Apostle sibe right mfethu asilamula umphathi stage sibe right mfethu back to action but mama ngabe mina ngixabene noNkulunkulu akekho ngalamula ngaphandle kaJesu akekho sikhuluma nje iqiniso so Christ is life uJesu impilo mfethu umfundisi sesitholile the first thing mfethu ukuthi impilo yini but impilo mfethu uthi uJobe mfethu umuntu kanti akasempini yini uyabona lo uthi akasempini umuntu uJobe khona la ekumasephila khona abona izimpi abone ngathi kunezimpi engakhuluma phethi ngathi kunama enemy emathathu take impilo yakho first enemy sikhulumile ngayizolo sathi number 1 ifear Nkosi yami ukwesaba it's an enemy of fear the spirit of fear number 2 it's a spirit of loneliness number 3 it's a spirit of pride impakamo mfethu yo the best enemy akekho mfethu umuntu
akaxolele ngenxa yempaka manje ukuthi ngakuphakamela what is ngakwenza into ebhlungu ngashaya ngempama mfethu ubungixolele sibe right kodwa mhla ngakuphakamela kunzima mfethu ukuthi ubungixolele mfundisi isisikhulu lesempilweni yomuntu esibamba impilo baningi abantu ababambekile empilweni aba blocked because of pride angabe bayasizwa kodwa kuthiwa singamsiza kanjani uAdebe ayephakeme uAdebe Nkosi yami ayephakeme uAdebe wengabaza uyabona pride mfethu ingivalela noma sekuthiwa ngifisa ukuyapi yabo make sure ukuthi you stay humble mfethu make sure ukuthi uyalwa nalenja yakho ebizwa kuthiwa ipride ekhonkothe engqondweni yakho mfundisi ngizwasha kakhulu ngathi kulula bethu ukuphuma kubantu kodwa kunzima ukuphuma engqondweni zakho Nkosi yami kulula ukuphuma kubantu bathi kunzima ukuphuma emqondweni wakho mfundisi dasibambe lento mfethu impilo mfethu ifana no snake game uthini khona le game lethu snakes asidlala singane size sibhanka ama periods yodlala nje ngizwasha kakhulu mfethu sidlala sibe babili omunye ngala omunye ngala abambe idayise sensi idayise lodwa ukuze sifike phezulu but ingenzeka mfethu empilweni ngilishaya idayisi kaningi kodwa ngingakwazi ukureach number 6 ngingakwazi ukubamba ustart Nkosi yami ngingalishaya idayisi nomuntu omningi omile njengoba ngithi ngiyalishaya kaningi idayisi but I can't reach my start lokhu 6 angushaya kodwa ngimbona omuntu lekhe ushaya number 6 mfethu athawule step isimo sephezulu kodwa akakwazi ukufika 100 masethi 99 imbambe inyoka imshonise phansi eqaleni kodwa mina ngifike ngithi start mengangena ku start mfethu bese ngiyaliphinda mfethu ngike ku number 6 ngithathe mfethu ngibeke step C ngibeka ku number 77 ngibuka athi hayi no mina ngibuya ku 99 ngeke uzofika ku 99 phinde futhi but idayisi mfethu ngiliginge mfethu ngike ku number 6 mfethu ngili ku number 6 mfethu ngishaya mfethu ngithi 100 akusho lutho sengihlale kangakanani bayeka abaphezulu mfethu impilo le ifana no snake game Nkosi yami senenyoka phezulu esangabashonisa phansi Nkosi yami balungile mebe phansi ungakhathazeki mawuphansi kuseneyitebhisi zikhona esangakubeka phezulu futhi ungalinge futhi ube nomona abantu abaphezulu bashaya izandla bashaya izandla mfethu mfundisi man ungaba block Nkosi yami bayeke mebecindezela bephezulu bayeke mebebukela phansi bephezulu bayeke mebezibona ngathi bangcono kunawo wonke umuntu because baphezulu usenenyoka esiphambi kwabo esangabashonisa phansi Nkosi yami that is life mfethu Nkosi yami namhlanje ake sibuke loneliness what is loneliness mfethu kuyini ukuba umzwangedwa mfethu ngathi siqede le topic namhlanje Nkosi yami I think so sayiceda tomorrow alright umzwangedwa mfethu yini umzwangedwa yenziwa yini loneliness i loneliness number 1 asivale kanje mfethu asivale nje siqede kusasa i loneliness mfethu yenziwa ukuthi sifaka abantu esibathandayo empilweni yethu safaka abantu futhi abawusiza empilweni yethu safaka abantu abathembekile empilweni yethu bese bempilweni yamba lokho sabafaka mfethu sabagcwalisa empilweni sangashiya isikhala sikaNkulunkulu baqeda bahamba Nkosi yami become lonely uthini umfundisi mfethu loneliness ethayenziwa ukuthi ufake umuntu oronke empilweni yakho ayenziwa futhi ukuthi ufake umuntu oright empilweni yakho uthini mfundisi rafu mfethu ngaphila empilweni yakho mfethu ngibe right mfethu siphile kahle kodwa mhla ngahamba you become lonely mfundisi kodwa ngeke ube lonely if ukuthi awungifakanga wangigcwalisa empilweni yakho wangamfaka uNkulunkulu eduzane asihle sifaka abantu sifake noNkulunkulu eduzane ukuze mebephuma asale uNkulunkulu ukuze sibe alone with God singabi lonely